I pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Danas sam našla u jednu igricu koja se zove Speedrov. I odmah da vam kažem, ja sam užasno u crtanju, tako da ajmo probat na što će ovo izgledat. Nadam se da neću se usrat. Idemo crtat, a ne zapravo Voring, Spring. A ne Boing, oh my god, ja sam mutava. Ok, ovo ima nekih... Dobro, ovo je čak i ok, ovo mi se sviđa. Proljeće. Ovdje proljeće. Ok, ovo je isto lijepo, daću mu čak 4 zvjezdice. Ok, ovo zaslužuje 2. To je zapravo može malo dite, tako da ću mu dati 3. Jej. Ovo je prelijepo. Ovo mi se čak i sviđa, ljudi. Ovo mi se sviđa. Ok, and winners are... jej. Vidi, evo Mickey Munch. Mickey Munch! Ok, nice. Just me. Nice. Sad ćemo mi crtat. Mouse. Ajmo nacrtat Mickey Mouse-a. Pošto je mouse, Mickey Mouse. Zar ne, ljudi? Mouse, Mickey Mouse. Trebam tanje. Kako ono Mickey Mouse? Ja sam zaboravila. On samo glavu, znači. On ima glavu. I ovako 2 uha. Onda ima ovo tu. Ćemo to samo kalerat. Da nam bude brži proces. I ovako izgleda Mickey Mouse. Sumnjam. Onda ima ovako neku svjetlu boju. Ok, to nije to. Ok, to nije ni to. Ovako neku boju. Ljudi, koju boju ima Mickey Mouse? Evo ovu. Ja sam malo zaboravila kako izgleda Mickey Mouse. I onda ima ovakve... Onda on ima ovakve... oči. Ja mislim da sam ja sve uništila. I ovako... osmijeh. I onda mi samo treba ovo bijelo u očima. Oh my god, ovo izgleda creepy. Čekajte, ljudi. Ja ne znam kako se crta. Kako? I onda... sve iz početka moram. Fuck. Kad prekini ovo. Ovako oči. Ja ne znam onda on ima ovako neke male okice. Tu ima bijelo. Samo zamislite da je to bijelo. Prekini mi ovo. Ne moram. Fuck. Ovo. Meni. God. Ne tako male. I ovako. I onda se on ovako smije. Onda ima, ja mislim, roza u ušima. Je tako, ljudi? On ima ovo roza u ušima. I ovo izgleda kao Mickey Mouse. Mickey. Stavit ću vam sliku tako da možete procijeniti jel ovo izgleda kao Mickey Mouse. Ok, ovo ja mislim da ovaj lik isto pokušao, ali nije stigao. Mislim kad sam ja doslovno totalno promašila Mickey Mouse-a.
Ajme meni. Što je ovo, neka krtica, 2 zvjezdice. Za krticu. Ok, ovo je neki miš koji meditira. Može samo spava. Tu nešto piše, ali vi. A evo mog Mickey Mouse-a. Recite da izlako pravi. Oh my god. A vidio me kopirao, čak i nije ovo ne izlako Mickey Mouse-a. Ja ne znam crtat ljudi. Ok, winner zar. Oh god, ja nisam ni na ploči. Nice. Ok. Ja sam zadnji. Maga mutavi. 9-godišnjaci. Worm. Lista. Ljudi, imam predobru ideju, čekajte. Evo ljudi, moj masterpiece. Samo se nemojte usuditi da niste, da se rekli, ti ne znaš crtat, jer bi ovo 2-godišnje dijete nacrtalo. Mislim, sigurno bi. Puno bolje nego ja. Šta ćeš tu je? Neko je rođen da može crtat Mona Lisu. Ja sam rođena da mogu niti nacrtat crva. Znači, šta je ovo? Mislim, ne znam kako nacrtat crva. Crv je samo prvi crtež. Doslovno crv. 5 zvjezdica mene. Crv. Worm noise. Čekaj, crvoći proizvode zvuk. Čekaj, crvoći imaju usta. Ili oči. Evo moj crv. Znači, nemoj mi reći da ovo ne izgleda kao crv. Evo ga, crv. Znači, crv. Šta je ovo? Ovo izgleda cool, ali ne znam baš. Izgleda kao neki... Šta je ovo? Ovo je neki crv s rukama. And the winners are... Kako? Kako ja opet nisam? A moj crv... Kako? Ovo laže. Moj crv je bio presladak. Šta je ovo? Worm noises. On ima doslovno smiley face. Ne znam jel crvi imaju usta. Valjda imaju. Ali dobro, nema veze. Idemo u iduću rundu. U idućoj rundi moramo biti prvi. Evo nas u idućoj rundi. Best portrait. Evo nas to LeBron James. Znači, kako ne izgleda LeBron? Kazaš sam ja. Oh my god. Best portrait. Ajmo LeBron. Znači, ajmo LeBrona pravati na... Oh my god, ja ne mogu crtat ljude. Ja ću sebe nacrtat, ajde. Ja sam jako svjetla osoba. Imam oči, valjda. Fuck. Imam oči. Zašto sve tako debelo? Ovako imam oči. Zašto ovo ne izgleda ništa? Evo okrugle oči, šta ću mu ja? U očima imam smeđe.
smeđe oči. Imam obrve. Ok, ovo ne izgledam, brate, na ništa. Imam smješak. Imam plavu kosu. Oh my god, ne mogu pronaći. Ajde ovu. Ovako ko... Oh my god. Zašto si ja ovo radim? Ja ne znam, ljudi. Ja samo nešto pokušavam. Ovako neku kosu. Ja sam, brate, jedina cura koja ne zna crtati, iskreno. Evo, ja imam ovako neku kosu. Ovako. Sad će mi trebati ova boja. Sad ću si nacrtat vrat. Vrat ide. Ćemo ovako. Ne! God. Sve vraćaj. Ja. Ne, zaborav... Oh my god, ovo je trebala biti slika. Oh my god, ja... šta je ovo? Ojoj. McDonald's. Može. Može McDonald's. Evo mene, moj portret. Izgleda kao da nisam spavala 3 godine. Ovo ne izgleda ništa. Evo je najbolje, ovo je neka beba, ovo je najbolje. Zapravo sam ovo trebala, brate, napraviti. Nacrtam bebu. To je to ono. Stavim ne, kawaii, dingi. I to je to. Kaden. Who the fuck is Kaden, man? Ovo izgleda okej. To se zapravo ću mu dati 3 zvjezdice da ne pobjedi, zato što ja moram pobjediti. Ok? Šta je ovo? Samo nacrtao 2 linije, to je to. Ok, winners are... You got to be kidding me, man. Seriously? Ja sam opet to je to, ja više ne mogu. Idemo još jednu sliku i to je to, ja ne mogu, ja sam uvijek zadnja, ja ne znam crtat. Vidi ovo savršenstvo! Kako ovo nacrtaš? Ja imam prst, ova ima neku olovku, ja ovo ne mogu. Znači šta, ja ono moram Picasso art. Ono, Ajmo igrat nogomet. Ok, ništa od nogometa. Idemo crtat. Country. Ajmo nacrtat Hrvatsku. Hrvatska vam izgleda ovak nekak. Svi znamo kako izgleda Hrvatska. Ovako. Ona ima ovako glavu. Ona izgleda kao zmaj. Da ide ovamo. Čekamo prvo od glave. Znači, Istra. Dalmacija. Ovo. I onda ovu tu lika. Hrvatska! Ne izgleda ništa. God. Ajmo zapravo nacrtat Bosnu. Bosna je lakša. Bosna izgleda kao ovako štit neki. Vidite, braćo Bosanci, ali... Ja ne znam Bosna. Ne izgleda kao Bosna. Bosna. Ovo izgleda kao Bosna. Ovo izgleda kao Njemačka. Bosna ne zanima me. Ćemo kao... Oh fuck, kako ono Bosna izgleda. Ovdje tu... žuto. Tako. Žuto. I onda je tu kao plavo, ja mislim. I onda ovdje tu ima zvijezdice. Koliko nema zvijezdica? Ne znam.
Nacrtat ćemo par zvijezdica. Evo, ovo je Bosna. Čekaj, ću još napisat Bosna. B O S N A Bosna. Ja mislim da je ovo ovako izgleda Bosna. Oprostite ako sam nešto promašila. Malo sam mutava. Evo. Ljudi, evo. Mislim da ih malo promašio temu. Pisalo je country. Country je država. Horn. Ja vi ljudi stvarno ne znaju što country znači ili country. Ovo je... Ko je ovo? Ljudi pišite komentare ko je ovo. Ovo je ova Litva, je tako? Ne. Ne, nije. Oh my god. Ovo je Litva ili ne znam ko. Evo je Rumunjska. Romanija. Rumunja. Nice. Sviđa mi se, 3 zvjezdice dobijaš. Evo moja Bosna. Ne znam crtat hrvatsku, preteško je. Došao, the country state, I know it's a state, okay. Yummy. Huh? Okay, what the fuck? Ok, stvarno. Seriously. Ako ja budem zadnja, ja sam bar 5. Oh my god. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja ne znam crtat. I to je jednostavno to. Ne mogu biti prva. I vidimo se u mom idućem videu. Ćao.